Te whatalofa atu Samoa le atu no pele le nei fo i taimi la fiafi la whasausaunga. Ia te au le anganga ma le whaaloalo e te whaatulima atu ai. I le pa ia la silasi o Samoa i so se tu fio le nei lalolangi. E misi fo i au te ro nei. I suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou lei mo lo tātou whaola. Ia o te whatalofa atu ai. Nei fu o tātou tue maua le nei taimi le lei. Nei fu i vai aso fau. Ia vi ia le atua lo nanga le lei. Malona lofa tau muli a te tātou. Moni lava o lo soifua le atua. Mai lava i le amatanga. E o lava i le whaavau lo na lofa. Afta ia i ne awa no le lei. Ia un whai ona tātou tue fasila whai ia i lungo penga. Whai langi. Ia wa lava le pui ali i pea ma. Toe whamanatu pea o le upo le atua ma lana tala le lei. E awala atu le tātou ala atu. Global Kingdom TV channel. Ia mo whai e o na wha. Ai loa antu ai ia le tusipa ia le atua. E so se tue fio le neila langi. E misi lava ia o wo ma paanga. Whatalofa atu ai tātou pukalame. I au na le atua. Ma la tu fretua. I ngata foi lea. Ia ona i o tātou mātua. Tu asina sina o lo whapena o na fia ngai pea ma tiute ma whaiva i te tonu a inga i ma lawa maota. Ia le tu ina ato tama whanau Samoa. I so se tafa, i so se whata whai taulanga lo ngā ruroi ai. Ai mese foi. Ia o whaasoa i lungo pea o lang o le ea. Ia o lo whapena na lato tu ina tu ai po kalame te tasi. Whaftai ai. I le atua le nea wanoa mawalunga. Le wanoa tā ua. Ia mo whai ai o na tātou. Tau no ina le wha moe le nei po. Ia wea nga te tau fo i o na tātou wha pe atu. Ia mua lava o ia i so se mea. Tātou sao ni whai o le mele ala. Te taina i tātou te talo. Ia o na wha solo i fo i leo le tātou kalame le nei po. O mātou tamai le langi. Mātou te whaftai tele. O nono walofa tau muli mo i mātou. I lo walofa tu noa. E ala ia ke riso Yesu. Mo whai e no mātou tu wheloa i. Malo watu no pele o wofo i mapaanga i so se tu fia o le rangi lo whai na mau mai. Le nei fo i whasa la launga wale nei ala ata. Mātou whaaftaita mai a wanoa le lei wa e saunia. E au fo i lo mātou wha lauiloina i lau upu. I nei fo i tūlanga le lei wa e saunia. Ina ia o atu lau tala le lei tu fia o le rangi. Nei foi a fiafi tamai la mātou sauni tala noina la wafionga pa ia ma whamanatu ma whailoa i luma foi o lau whanau o le tino keriso o wō ma paanga a inga taitasi o nuu ma lalafanga. Ia tauina ia a vea lava la upu suoto sinaina ai sa finangalo ma se loto a wale au ulanga ia te oe le atua le tamaa. Mātou te talo lau whaunga tamai whaaftai tele. Anganga pa i ae lo fia mo i mātou de tele o taimi. O e lawa lo mātou whasoso anisi. Mai le po le tua, to lua ma oe, e manui ai mea uma lava mātou te whaia. Whanui e foi lau au na ia mai, ma nei ala ata. E aina foi le tua nei po kalame. Foi ale vi inga i ate bai. Ia tu mau pēr le whatau waa, yo mātou tangata le tua. E ala ele mātou te talo ia Yesu le le. Amen. 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 Ia, Samoa a whai ua e whatoa e maua mai le tātou whasara launga nei pō, po le tātou pukalame. Ia tu e whatalo whātu le sua whamanu malo. Su Keriso le tātou ali i mo le tātou whaola. Whatalo whatu fo i a inga ma wō whapena na whatoa to ai mai. Ia tono nea tunu New Zealand. I tā whaonga fo i a po oni. Tūlanga fo i o whaalawelawe le malofia mo whai e o le tātou mafuta le nei atunuu. Ia le atu le atua i le tātou mafutanga. Ia ainga fo i whaanoa noa o le malanga le maliu maleoti. Ia o Yesu lava e wha maisenga ai mea uma. Matuu i ai o tātou whaanoa noa ngau malava. Mele mātou te whaatalo whatu ai. Ia masui fo i o le tātou sike e au kina ni nei. Ia e whaatalo whatu ma ofo alofa atu. I le suafa manu malo Yesu Keriso. I talia ino rana upu i tutono lawa ma maota, a whaifo i tutono whai ngaluenga, i alo whangia le antua, i whiangai mangaluenga le nipo. Tonu fo i oro sa, whai malanga ai, se e mamao fo i
e se atu ma oki lani nei, ia le atua i le wha leo leo, ma pui puia whainga malanga i le nei e fiafi. E lei fai po, i wato e wha awa wina le tātou pukalame, wha marurua tu fo i le nawa yaso, ona le iei fo i ni tōtua ngia fo i, ia, sa ma whai ei ona le wha taunu wina tātou wha moe moe le nawa yaso. Ia sa tari tonu ala ngona male manatu. O lo e fia pēr whai tau la o fiong pa ia, ma la tusi pa ia. O wā o lo ia te oe al tusi pa ia le lusur whai tu la fitu raso o le vai aso. Ia, ele ai se excuse fo ile le wha pēr, o le isi po kalame, o le whai kau fo tusi pa ia. Le ai o nā lava ia te oe la tusi pa ia. Ia e tau lava o no tātou po kalame, sa le whataunu ina le nawa yaso, e whaftai le tua, le fuku tātou te whailoa ai, e le ole vi inga la lea tātou te whaafo i le tua, i le tātou mta upu whatale tala no ina pēr le nei lava whaasoronga o le nei fo i mta upu, no na sifuru le nei, o pēr whitanga whaamesia i le whea ngai ngā tuai, ia pēr fo i o na watu sela ngona sa moa le atunu pele, i lo ni mta upu e faulau whaafafonga, pēr fo i whai atu se tala i teimi o sola te iloina o lo wha manosi ai i anai o tātou tamā wha leanganga, tamā o le whale, le telo aso sā, teimi o Bible study, teimi o fonte talo, ia e o tātou toi whangu mai fo i mo i tātou le neipo. Ina ia wha manatu a tili ai pēr awane o tātou no whae. Awane i muta le tātou wa ai i mea ua tātou wa ai ai, ko mea sa tātou wa ai ai. Ia tātou wā ai pēr i le whaatua tua. Loia, me fo ila lea ia oro ia i le tātou pro kalame lena. Ia lo whaasoro pēr, the Messianic from the Old Testament, prophesied for the Messiah from the Old Testament. Ia ai i le whenga tuai pe o na tātou loa ai le telo taimi. Ia o whaataunu ina Yesu. Ai o le toe langalanga ina o le neima tāu. Ia pe toi whaafou i fo i le tā memory, fo i le pe ua kau ngalo. Pe ia fo i na ai se la ngona ma se tala fo. Ia awane i ngata le tātou wa ai a Atamu. Awane ngata le tātou wa ai a Abrahamo. Awane i ngata le tātou i loa i a Isaako ma Iakopo. Ia tātou wa ai i le o lo a fi ma te tonu na nei polo kalame. O ia le au, o le tupu, Malona Malo is the king and his kingdom. So ole la walunga le na ole fa mo moenga o tātou po kalame o lo tātou tala noa pēr i le tupu Malona Malo. I lo foi oe ale e se tupu e le taua se malo o se malo. E le mawhai foi o na taua se malo o se malo pe ale e se tupu. Lono winga la ale ai le atua ma mea uma. Le ai e su ma mea uma. Ia wana o ni fuafuanga whaiva vale a tātou mea uma la mai whai. Nuia, ke lo le tala na lafo e Ioane ina ua fio mai Yesu. Whai mai lea wasau. Lea wasau, tama lea no usau e wha o atu i ate o tau Israel. O le mea lea, o le a whai ti aia. Ai wha tele ina pea le tangata lea no usau e. Tara i atu i ate oto. O me foi la lea sa moa na tunu pele. Ia wane ino foi le tātou wa ai mea o tātou loa ma mea o tātou wa ai ni vai taimi. O ino foi tala na tuspa ia e apostolo marato tusinga a ea. O mea wha lea nganga o mea moni ia. I foi lea o lo tātou sanga i atu i toi fio wha lo mai o Yesu. Ia, ta ke musu wa e kala ngoa fo i le fo i topi. O le foi mata o por toi fio mai Yesu i ke fo ua so nga fai e seisi le mata o ai o le tātou tala noanga le fiafi ia tātou vava ai pea i le o lo a fifi mai tonu o perfetanga wha Mesia o ia lea o ke liso Yesu po le Mesia moni o le a toia fio mai sa tātou tala no fo tātou pukalame taluai i le vava i atu i lungo o news i le fong ine ia Israelu ngaro na tūlanga wa iai ia o la ua a mata o na tala noa ina le fausia ina o le malu lo na tolu ta pena iai o mea uma lava ia ua toe lava o se taimi e whaailoa
ma iai le atunu ma le larolangi atoa ia ona tātou tilo le ma tātou vava ai po le ale perfetanga le atua e winga i le malu lona tolu nei o le awhaia. O nisi o lo talanoa pe mata e whai i le nofoanga lea i te sila antu iai o lo iai le malu o la uso mo salemi o lo iai. Ia po se si foi vaenga o le maunga lea a le Temple Mountain ia po whea lava ia wa iai le spot e le mamao e se fatu foi. O lawa a mata o na ngai o ina ma fua ina i le fause ina o lea malu. O fisili la o lea se au ngā mo i tātou o ia mea. Lea mea leo na tātou talano ai fua ma tā ua. Lea no lo iai pelo fitanga lea tua i tonu e winga i mea nei. Ione. Ia wailo foi la o e whailonga nei loa Ioane. Le whaalinga, tusi whaalinga. Le whai unga lawa mai nei loa Ioane le malu o fio mai mo sau mai le langi. Ai toi tilo atu Ioane. Ia ua le aise malu. O Yesu ke riso lea ua fio mai. O le tala le tusi pa ia skielu ma sagaru ia e lato tusi. Whai mai e fio mai o ia. Ma tu vai le maunga o olive whafsa ngai ma Yerusalema. O lo iai le me o le gate fo i lea tau o le Lions Gate bo le Eastern Gate. O le kei lea e fio mai ai lea ngā iai fo i tala anga o lea gate ke le lope ngai whaalongo mua iai ia po ua e loa fo i. Ia o le tātou po kalame ia na whamanatu ma toi whai loa. O le kei lea e iai le perfetanga le tuispa ia o le ato e fio mai Yesu ma fio ngatu wai i le kei lea tau whai leo si tasi fo i o taitai Mosalemi e tau fia ma tu i mau le mea lea ina ia aua ne i iai lava se whataunu inga pe moni le perfetanga lea fio mai. Sa lātou tamu whaila i e whausia ingi me ka ongi. Whare tali mālo i lunga atu o le mauna o live, whausa ngai. Ea, ma le mea o le a fio mai Yesu, o le tana le tasi perfeta i tuspa ia. Wha mai a fio mai Yesu o na vaelua ina i leo i, sa masif. Vaelua ina i leo i, le vā lea. Lea la heo o mai le kaimilingi, e le o whausia inga lava se mea i le maunga lea. Onga iai le tali tonunga, o loo watao fia e le atua ma o loo iai se mega o se fault line i lalo i le latu e kau i o, maunga olive e tau ngai o i fale, i le malu, i le keit lea. O na i loa lea. O lea tu maa uma lava mea uma ne i le pokalame e le atua. Leanga o la fionga pa ia le atua e moni ma wha maoni, e le ulangia foi e se whaia onga po se perofeta, po se whaia evangalia, le fionga pa ia lea le atua. Wa umana tu sia mai moni ma wha maoni. Wha maoni ia le fionga pa ia le atua. Ia ka irola iengi, tistu singa isi skola, e poto, professor tis pa ia nga muli mai. O le kuspa ia lea wa umana tu sia. Ia olo o mangingo a le fionga pa ia le atua. Mai le tala Yesu ia Ioane, o se na te whao popo, pe na te to e se ina lava se i o tau mea ia wa uma o na tusia, ia o le awa aia ia li tangata ngai lona i unga. Pe whala lea, tātou tali tonu ia le upo le atua Samoa le atunu pele. E le tutupu fua mea wha penei. O Israelu, e le o se nuu e whainga tā o ngā tui se pomu balai lai, tu lou le ngangana. E leo se nuu ke le, ai te loa Samo, e ana o ngā preserve pe le atua le nuu lea, leanga o le nuu le atua na filifilia, ma i maa ue pe anga wha pe filifilia le atua Samoa, ia le lopo salolonga o le a whaatku o se tempo, ia po ia pia, po fea lava, po kua i le whanga, po farse e la, po fea, po oi longa i whanga loa le aingo shokinga, iyo, ele no, pe ava pe o Samoa le, piki e le atua o le a, whai loa ai lona mamalu lao langi e vai oi, kaku wha alo alo ia ele nuu na piki e le atua,
So ia kako ke upu leanga ma whaia tātou tara leanga ia Israelu. Hallelujah. Ia wa peia au kalari o le atua ngai whaia Israelu ma le narolangi atoa. Live Israel to God. Ia kako follow a tātou ia tuspa ia. E manguia ai o tātou whaivoro o whaia. Ia, e ana na wha umise tala i tūlanga lea. Samoa. Whai ma whai loa e o tātou tangata mea lo kupui o. O ka whaalonga iai nai to i ina nei whaia onga tuspa ia i la asom. Whaia onga, you know, a o ka lai kiki fwoi ka ika kere i loa se pau turou Samoa. O alatou talanga ma latou sa wha pea. Whai ma tātou tilo Israelu. O le wati whaale lalolangi ma le whaale langi lea le atua. Kera le o malama ngi winga o saunoanga na yo ta o na yo tautua a mo matou matua. E se le sao. Makua sao ama wha maonia. O le ngu lea o lea e wha o ngā ngi le atua. E wha ai loa ai le lalolangi taimi. Mea o le atutupu. Zizen. Le anga fo o le ngu fo le nga whaia le atua mea uma. E kaimi mai ia te nese kau ia wharingi. Me fo la lea. Whaafetai, mai tōre pūlou i na yo tautua a, o whai la ngiri fo launga, sa tau mo whai mai le tala le leia Samoa, o whai loa mai ata, ma le atu, lalo langi atoa, ia mo matou fo i matua, te lo olevi inga le fo i le atu. E le o kākou, o la tau anga le ai kākou, e le ai fo i tātou. O le mea le o le ngaluenga tātou, ia o le tātou so amba. O le tātou so tau. O le kako ku wako o kako tau au, i le ngā luenga na whaia le atua mai le amatanga, wha solo mai ana au auna perfeta, mana au auna apostolo, wha solo mai yo o tautua a, mo mātou mātua, lea fo i o man kako kainu, i o wārai. Pēra ne kau ki whiawhi ai, se leo se ngā luenga kako, o le ngā luenga Yesu, o le ngā luenga keriso Yesu. Voi le aru ese mai male meo le, me voi lele, it's mine. Wa ue ona, le ai me se kakau mea. Awe le va kakau wa, ele angi me kakau maa. Whiololonga i kupu yasola, tuspa ia kwhalonga. Ia e oar kunga mau malako aulo mala. Ia nga kailalo, o leo kakau. E tātou te o, a whatau nu ina wala au le atua lo tozu fua. Malo wola, o whao me o mirkala ngō i onga e, ke lo inga o se e iei se tūlanga tā ua i le mea lea. Wā o te whai atu Samoa, o le leanga i o se mea o le saure tangata fo i lea le whamai kāko le nkirisiano, a e mana malama i wāenga o tuspa ia. Whai kau mai ma whai a kako wā onga, a le ngei a kau ke ngofo ka ngā le loku ale mea le whai a sa. Umale au ngā whai au, umale whai au ngā sa, halu whale. Ai sau lora ka mai le me ka ko le fa ola inga nga lupu nga wa kala le ka ko ngi fa ola inga ela la wa inga ka nga ka le fa me ka mai le fa ola ai ke lo sau le fa ola inga fai ka ko wa o ngai me i le ka ngo ko i o nga e ko sa i le me so ke le fa lo ngo mua i se si po je fi au na nga fa ya ko ya se fa ya ko ya la fa ya o nga sa fa ya ko ya sko inga masilo ai pi ka ko kele poliket ia le rau ko fa manatu atu ka ko pokalame ile nei po le ta ua tele o keriso Yesu ese le ta ua kelo ana le ai Yesu le ese la lolang le se ka ua le ai me ai ka ko ke fie show ai ile la lolang ngai pe ana le ai Yesu me foi la le fa tai e tato va henga mar tato ta upuro fa solo ia e tu a ingo yuta la le pola le o lo kau kalango fa mai sa mo le tu a ingo yuta le si perfitanga le fa mesia o Yesu Kristo mai le tu a ingo yuta so kanga la feita tu de mau le fia fa mai o na yuta e vi ia o e uso e o lo lima i ua o e ita i anti oe e ifo i anti oe le fa na o lo tama o le tama i le ona yuta lo watali ie na e alua e na ile mea na saia na ia ta oto na ia whaapunga e pei o le leona e pei o se leona whawhine o ai se na te whaali a te ia e le avea le to ia yuta po o le whaipule
ai ona vai se ia ma liu mai sailo e usi tai foi atu nuu ia te ia tatou whalongolongo i se upu whapiritania e tau whaapula na titi ai e tatou upu Samoa ina ia atili ai o na tatou malama i nenei lava au tu ole whai upa se furu lea pia taula i ai se vaai nenei whiwha mai a the scepter shall not depart from Judah nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. My Judah, you are he whom your brothers shall praise. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow down before you. Judah is a lion's whelp. From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion. As a lion, who shall rouse him? The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until the Shiloh comes. And to him shall be the obedience of the people. Te lo Samoa le atu mai le upu lea tu spa ia wha Samoa, e lea vea le to'o ia Utah. Pele ave esea pe ato e fa lau tele la titi le upule ele ave esea fa mai le tuspa ia palangi a ele ave esea pe motu lea le to o Utah sa mo e tilo mai le anta leo tu ina tu lunga tatu pokalami o le mea na le ka o le to e lo ko vo le ferwa e mal lo mamoe pe pi olo na au e lo mai ai tu lo le o le mamoe ia pe to ai foi ia le lo mamoe ono o le maa foi o le ngava i kaimi i leo nga mamoe ia mameo o e sasai mo meo yo fili meo leona ma urosa la to te ia mamoe ai o le to le tu si il tu spila kenese o le mele o esi le sila mai ai e ka o le skepta o le to lea ele ko ai se si fo ile e ke fia ko ale ko ai pe ave fo ile e ke mapu ai o le to le paule taimi ali ai o le taimi o le aso so ai le si tupu by the way o le to fo ile wana o le ainga tupu lava ai ke le va ai ni fale uma o ai ni to fa pe fausia i mata i mo mata ua e aulo o le atale na ia po ole se vainga fa ale nganga ia tātou o me ta ole ua pasi atu po le mele e pasi ana i leisi tupu o le aso so o atu i leisi tupu fa mai le tanga le tuspa ia lea tātou wharongo mai e le ave e sea le to o Utah ai sea anga foi o Yesu o le tupu siri e le ma vai la le to lea o le tama le Utah ia peo na silafia le tu ainga sifurulua o lo o whaingohina Utah ma o le tu tribes fo i lea o lo tupu mai a Yesu tu ainga Utah o le to na lea e ma whai ona tātou whapea o le mea o le pule o le authority o le to fo i lea pao mana kaimi e pasi ai e pasi atu i leisi malo i leisi tupu o le malo le o le to le fa mai tu spa ia le tato upu Samoa nga o le to ia le foi ka ke loa i le tu foi le wa tanto taulo toina o lo to maloa e o fa ma fa o laula au malo to e le o le to na le ai o le to le o le to o Yesu Keriso taipo Yesu il fait rien tu ai pa ila sa mo na tunu pe e po ai lava tupu matupu foi mai le fa pe tanga le e le ma vai le pule lea ia Utah ai sea
e le ona o yuta lea le whanaunga Israelu po le whanau a Iakopo a o yuta o roi tonu i o le Mesia o ke riso Yesu le lau kako uloa ni ngipo e se ta ua o le meta o le tātou uloa o Yesu o ia o le tātou tupu o ia o le tupu o le mano the authority le to'o lea whamaia e le mawai i le upu aia sa mua whabai e le avesea ai o le mea mo ia o le upu e tu mau e whavau pea fo le tātou tala noa e nisi fo i o tātou whasoa ualu i le taimile nei e le o toi no fo ia i Israelu i se no fo inga whatupu o loo ua taita ina nei Israelu i le taita inga whaapalemia pe o Samoa mai sia tunu o le rangi wa taita i le palemia e sea le anga fo i o lo iai le peo fitanga peo le tato loa le whenga ingi tuai fo i a whamaya o le a fio mai le tupu a meo tonu mai le tu a ingo yuta e koe no fo ia o Jerusalema mai ele koe no fo ia no fo ta vita se ia a fio mai le whamasino a fio mai le tupu mo ia me foi la le ia kako loa matatu va ai Samoa o le tā ua io nei polo kalami pe ia onko whaia ia e kilo lo ia iwa pasi afu makala fui ngai whai au very good ia o te saluda o ke oe me o whakuma lo lava po kalami tātou na toi whaapi pi ia ma toi whaai loa ma toi fangu aua ne ingata lau wa ai ia yuta ia e loa o ai le fi mai tonu pia ona fai mai tala Ioani ina wa fio antu Yesu lunga le awai sa vali fo Yesu e fai antu ia i le nuu Israel look vai lani fauta i le tamai ma moe ale atu le tu ainga yuta na te ave e sea anga sala le laulangi e foi la le ka ku kilomita to va e ese le ta ua o ngi lava mga le foi le vanga ka ku fa longo e foi a fai o misi ya te oe ia fe awale tu le ma na vonga luenga o ke ofo e no e makua e okay ya le ta foi mai e fa tali le nga lue fanua the farmer. They were waiting for the first and the last raining. Uanga, timunga. Aisha, leango kaimi le ngaya o famnianga le atu. O e whakari le wanga muri. Po le mea le akwa pe o le wanga mua le po le mea ua leva lava o ngara. Ai kiri o koe lo le wanga mua le iei. O tātou Samoa, wa nao, tātou o whainga ruenga o le whanau le atua. O le menga le inga tā ua tele. E whamano si peo le whionga pa ia le atua. I so se upenga ta wha ilangi. So se ministry ta itasi. Me wera ko i leo se kau vanga ministry lungo le ea. Ae o le fe soani o tātou o langa au au nei le li. O le tala ingo o le tala le lei o le mano. Ina ia o atu. O hai lava e misi lesi po kalame. Ia aro o fautua mai lesi prokalame, lesi ministry, lesi TV, i lungo le ala ea, bolo tātou au nanga i leli. Whaongaina nāwa no le lei. Te leo teimi tātou te manatu whapea e lesi kaimi. Wao sa moa lea tunu pele, i loto. Kako le whaia lawa e tātou le taimi, e le haia se taimi. Wa ai foi la ia o Samoa le atunu pele. A o ngai kanga fai le kaimi fa le lave ngara manga o ke awai. E ma fai anga e faia. Haleluia. E ma fai anga e faia. E le fa pe le ke le bango. Po le alfa mai fa poi ponga ngara so kong wanga e paku i e pisir ko ngaluenga. E ke ka uma faia. Kipi ngaluenga. Na ki fi awai ile mesi me ka wale ke e foi la le
Awa e manatu mama le fiongo pa ia le atua ma pele se kaimi ki fai kaua. Ia wale mea mo ia, ora kele uisi. E fi mau, isi kaimi ale fa poka miu. O ki fai ku ulaha ngar Facebook kara kilo ai. Ia nga whao ngā kapungi kasi a hoi Facebook ai wha haru ni tusi pa ia. Ke wale kele uisi mea e no e fio mai le atua ma wha iloa ia te tato. Lange pawaino le tusi e moni ei ma wha maoni ia fo i le feso soani fo i male awa onga nisi fo i whaia onga tusi pa ia te tato. Ia lango le fo e moli mawara tusi pa ia. Wha mai pawaino le kusi kako ki whai kau aku. Ai whai kau mai te ako. Aleluia. E ke fia wa tulou e te fia suru wako e ke fia ka ele e kangau mai fufuru ka ua ia mama. E upule. Me foi la le awangi ka ko misia. O avano le lei faru. Faru mo le li. O le ala o ka ko kilo fa mai e le ma vai le to. Sa mo mai vai le akalenga le aulo le. O lo o pai nei le ulu o le to. O le ato le pule, the authority, le pule au le atua, ngā o tupu wai wha o ngā e le to o lea. Ke lewa e ia o songa whērua i ma sesi se ko o le. Even a priest, they will never carry this one. E ngā o tupu, yo i mā lo, e whako lo tea lama le ko o lea, ina ua so atu leisi mā lo. O le mā lo Yesu, o le malo tu mau le fa mai le avese o le to na le e le o avese e o mai le asole nei le anga o le pule lava le ale tua le ka ko fai kau yingi fa mai se fulu e le ave le to o ya yuta po o le fai pule a yona vai se ia maliu mai sau e usu stai foi atunu umma ia te ia oi ngi up o fai pule ke lo o le fai pule o ia nga ke lo ke atu la fono le nu male atu nu me o fai pule o la ko ia e fai a pule fai atu la fono ia ai fa mai pau wa lea nga o pau wa lea tu ainga a yuta e le ave e sea lona tu langa o ia o le lo kiva o ia o le tangata lana na sa waitu la fono fa mai Ioane sai le amatanga Yesu, sai le atua Yesu, o Yesu foi o le upu, sa o le atua foi sa mau, Yesu sa mau ma le atua le amatanga. Lea ua liu tino tangata mai. Lea ye le upu lea. Waila sama. Awangi o kako kilo manata le tato vai. Ia yuta. Aisea. Lea ngau yuta yo le tangata. O tonu o le wha le nganga lai ai. Ia o Yesu o ia lawa me. Le kako whara longo fo inga isi tato pukarangi mo vai. Ia Abraham, sau ia Atamu, sau ia Abraham, sau ia Isaako. O mai ia lana whanau le fo o mai ile tu ainga lea ia yuta fulu o whanau a Iakopo. Le wa tato tilo iai. Te ilola. Whawhianga ko loa u whatau nui na Yesu. Mai o le fo ila tatou whatali ko e fio mai o Yesu. Fea. A kako kilo na le whalinga whatau nuina le al profetanga. I le whalinga e 5. Revelation chapter 5 verse 5. Kako kilo ia infe mai ia. Ona fai mai ai lea ia te au o le tasi o le autoina. Aua e te tangi. Kangi ongi. Ka rifo le whaalinga lea nei loa. Unga no fo ali. Oro iei tusi. Mai tusi e te tonu. Te ka whai whakama whai mua. Na wilo fo i le aota matau o le te e le no fo ali. O le tusi o tusi e te tonu ma le tua. O whaamau ina i whaamau whailunga ina i fitu. Na o wilo fo i le angelu marosi na tala i atu ma le lo tele. O ai e te tau o le fofola o ia o le tusi ma ta tala iona wha mau whaeloi. A ua le aise tasi i le langi, po o le lalolangi, po o lalo ifo o le lalolangi, na te mawhaia o na fofola ina le tusi peva ai. O na tangi tele ai lea,
ina ua le maua se tasi e te tawai o na folaina e ia ma fai tau le tusi pe vaai ai. Fa mai ai lea o le autoina, tasi au o le autoina, aua e te tangi, fa auta, ua manu malo le leona o le tuainga yuta, o le haa o tavita, e fofola i le tusi, matatala iona fa mau fa ilonga ina e fitu. Wa wailaha o e Samoa, ese maka tia o le fionga pa ia le atua. Tangi Ioane, wa fiu, ele ai seisi e qualify kakarenga o le tusi lea. Lena wa ai e Ioane. Maia e o i le langi, e o i le lalangi, ma lalo atu o le lalangi, makua le maua seisi talaina le tusi. Hallelujah. Ale me lea na faia. A fe mali toina, Ioane, toina, au ai te tangi. Olai ai ni tangata. Ai o le tangata i le tu ainga e sawai o Israelu. O le leono yuta. Le tu ainga o yuta. Eo vaku. Awange i ngofola wa ai a yuta. Ai le mea lilo lo te tonu le tu ainga o yuta. Fa mai a aweke kangi. I le ngaka o manu maa lo le leono le ai tu ainga o yuta. A o le haa o tavita. E fofola i le tusi. Matatala iona faa mau faa ilonga i fitu. Tue vai. I le ngata o ia lea. Le tu ainga o yuta sau ngai. O le leona o le tu ainga o yuta. A tau lo le leona o longo inga o lea. O le tupu o manu vai faa o le whanua. E ala na faa tusa iai Yesu leanga o le tupu lea o manu vai faa uma. Lua o lona malosi. E tangi loa pe nulo e lunga le leo le leona longo inga ua lolo uma isi manu uma le vao. A feta lai Yesu i se feta lai ngā mai la fionga pa ia le atua. E tu lolo malawa tupu uma o le lalolangi. O palemia, o faipule. O kamai mingiska. You know, o kamai faipule. E role mele waka ofo ai Samoa. Sole, e mulinga foi. Tu lou lava le fionga le atua ma Yesu. O isi kamai kofi oe. Sole, ua pei o lako, ua pule langi ma lau langi ako. O pei o lako, kangaka mi o kongu. A o isi kangaka ia kumu e lau langi. O kangaka makua kumu lea. Me foi lea. Tātou wa ai le antua malone fila ngalo. So ia le wha mawalunga o tātou loto i mea o tātou maua. So ia tātou te losi vale i le kele o mea o le nei o langa ma le tino le nei. O isi ua avea lava le manga o kele i le oa ma le tamao a inga. O whaia kuwai lea tala ma lea tala o le pepelo ma le pepelo. Whaase e haku lea, whaase e ifo lea. Aia be akakou. Malili e ia. Se i whaatanga Yesu e nofo tupu i te tonu ia te i tātou. O na whaia lava lea le tupu mea mana o i o tātou rato. Ai tau ai no tātou staila. Wai o i lalo i whamaya. A wiki tangi ongi. I ke wai whapea o e leises. E ai. A le tangata. Mai le tu ainga yuta. Le leono yuta. O ia le ngata le na, o ia le na te mawhaia o na ia te tala le tusi, ma vaai le tusi, ma ta tala iona wha mau wha ilonga ina e fitu. Vaai la Samoa, le to o la lea ke kilo mai ai, le ko o au, ma ei upaka ko la tunu Samoa. Le Samoa, se kau kipi fui la longa ia ka ko mea nga, pila kau tu mas fui lisi kai. Le yo la nunua ia ma, ngana fa Samoa o ke fia ia o Samoa mo ia o lu fiuro foi sia kala uma ia ka fui lili you know fa ki fui la lo ka ko ia fa si ko au le ke vai mai le to au le o Yesu ke viso le to tupu ele ma vai you know o ko a le e ka ko ki ku i luma i le aso
e whamasino ai tātou o le ata o Iesu, the authority of Jesus Christ. And we all standing before him. Le aso o whamasino. Me foi lea, ia, walawa ia le koko au o Iesu, ka hako ke koko ai. Ia, ai ne va peo le atu o il tātou anga ma tu maang wha Samoa. Le angai ka umwhai a o ka hako Samoa. Ai puwha kwelele, inoa, ka kuku i fore ki lalo ka koko. Ia e wha kau siri i foi runga le to o Iesu. E le lei an to o Iesu e le whare mai ai tangata. Ia pe whare lau hase i foi se si. Ai manu maro, ma tātou a manu maro ai pea i to o Iesu. Lea lau whai mai a. E ta tala i ona wha mau whai lunga ni fitu. Whai mai o le a o tā vita. Alleluia. Pawai o ie. Ese le tā ua tele. Pe whetanga wha mesia le whianga inga tuai. Me wala le, whai mai kia kilo whenga kwa. Le angai wha taunu wina le whianga inga fōu. Ai as wha mauni anga, kako ke maua mai ila na upu. E rungi upu ni tusia sesi, o upu na tusi au auna le atua. Au apostolo, au profeta. Me foi lea ia aua nei e wha mesia whai mai la ia. Ile kusila ni kako ke wha mai a. O tama e le on, o le a avea to o whai pule, se ia maliu mai sailo. Kasi la lea upu. Mai sailo, o sailo, o le tasi lea no upo o siti nga avea ma o ngatu tonu o Israelu. Siti o sailo, o i sailo. Lea la yeile, ele fo lea sa tu waile, le fale fitafa i lea fe avea i Israelu. Ma o i sailo, o i fo vai kaimi lea o ngā kongu lea, sa iai fo iai taimi lea le last time le atola aua le atua. I sailo. Ka koulenga malanga i o Israelu, lea iai le meo lea. Zahil, o le meo le no fuanga maurunga le nā sa iai le atola le fale fitafa i o le atua, sa iai ma le atola aua le atua. I ai le kaimi ngā ele ia. Ele i o le kaimi ngā vesi ai ma ka ape ai ma whai le kaua kele a Israelu Palestina, Filistia. Ai ole no fuanga na le Isailo, whamai e loa ai le atua. O le taimi lea whamai a, le anga a o Israelu i le malumalu le, o na fiu mai o le atua Isailo. O iwa le Isailo le mau atu Jerusalema. Whabea le taimi lea, le taimi lea o Yosua se i o mai a Samuelu. Remember that story? Time of Joshua until the Samuel. Samuelu. O Samuelu le whamsino. Lea sa ye Samuelu i fo ile na wha wina iai. Ia Tavita e whai matupu. O i la le taimi lea, o le taimi tonua leo Samuelu. O i fo ile taimi leo Yosua. I la mai Shailo. Lea na vai hina ai ia whanua i le tu a inga si fululua o Israelu. Ma o i fo i o le nofuanga muli lea na iai le fale fitawhai. Ia po le tape neko lea fe ave so e o Israelu le fale ie. Le o le whanaunga Israelu mo fe ave ai. O ila le nofuanga muli. Ia ona sifi ai rola ia i fea. I Jerusalema le mea e o ma le kaimi ngei se i o le taimi lenga whaalea o ngā ina ai. Au ngā lenga sifi lo i le marumalu. Ia Jerusalema se i o le kaimi ngā kamakua ai loma. Koe whausia le marumalu. Ia le to ina o Herota le tupu. Po Herota le sili. Whaakerela i kiki Herota le marumalu le nā. O le marumalu le nā na whaalea o ngā ina Roma. I le 70 AD. Fitu se fulu 80. Ngā la lea ea. E o mai ai li taimine nei. E leo to iai se marumalu. Wana le whale saa nai a uso Mosalemi ngai kuwa inga. Le Dome of the Rock. Le mei ila le. Le aulo lungo le. E ala la onga kako kilo i. O le no fuanga muli le Isailo. Ia fio mai Isailo. Asia la anga o lea e muli ta i lava le whanaunga Israelu. O le whale whita whai lea. Ma le atola au lea e onwhe ave ai. O le kaimi e tau nuu ai. Kaimi fo i lea e fio mai ai lea tua mo i lato. O ai Isailo e i. O le haru inga le upu Isailo e lau oe fitu whai tau. Siau ka mai whai kau i aia. O le awina. O le awina atu. O lo tara noa e winga i a Yesu.
le ko kilo kala ngo I sailo fo le se loa le vai fo le ye tu malo le ka waso le ka ele o makalaka malu malu o ile si tu Israelu le ya isa ya wa I sa avea ma no foanga tu tonu Jerusalem na vai taimi ko le fo ka mi fo le o Benjamina le sa ya ile pa ma se inga tribes ma o I fo ila le sa vai na ifanua sa vai na I lau ele Israelu I tu a inga le taimi o Yosua se o mai le taimi o Samuel e ma ngai ai o ngai ka ma story nga a ka ko kilo ai ma ka ko vava ai pia o ngafi le nga kupu ai me pe a ka ko kilo le fiong pa ia le tu piong fa ya tu foi se tala sa mo le tu no pele ka ko kele ko tu sia ku pa ia pe sa ungi se ko kuskusia ngi le upule le tu o uma fa le wina na yo tato matua ngai o tu ai nganga ka ko ma pa wal me le mga mi o ka ko fai tau tato mata fa le nganga o mata fa le nganga la le po fonga fa le nganga le ka ko ke mau o le kele o me le ia fa stai le tu na au fa stai foi le tu na au na fa le wina mai le fa e pelu ile fa e leni fa latina sa wa isi ngana se o mai le ngana fa peritania ya fa le wina na au na le tu na yo tu ia le ngana sa mo ia le waka ku fa fetai ai le tu o isi wo sa inga isi uso palangi fa le unga mai le ngana ai anga le ai le ko mo fa nga foi au ele o mai la ya ka ko ni mai kai ya o mai ya inga me e manga o mi foi de ka ko ve so soangi ka ki fiku ku ngai matatalo ile atua ile mea moi o lo tala noa mai la na fionga pa ia le ke lo le mali sa mo va kupea awa o lau fa fonga anga ia e tonu ki fa masingo mai o le kala la fa yaku le papa mai o le kala ke le mai ia pa wana tu spa ia ka ka mo fai ka mga o le King James Bible ia ka mo fo le mo fa pe ile tula le sai le fa le western side the western side le ku le palang fa mai paulo kuspa ia sa ol fa leunga ele suia upu ia boka fia fo ia la fo ile fa pe ia e boka fai ka fo ia boka fa long fo ko o mai fo is fai kionga la va le King James fa mai le kanga le tupulan kusia fa leunga tu sida fa mai ol makua kelo me ele anga fai ai kanga e tangata ni ia le voa mai ia ele fa ko inga ni kusi ia samo ko nga la o fifi o me mo ia o langi fa le liunga le wa ia NIV NUV TVV STUV PPC NNV wa ele lo po fela fa le liunga sa o kala le ko inga o le sa o fa ka kusi e pelu e fai a Yesu fa liu mai a tato amen ia sa mo le tunu pele e se le pele I ala ata e me se foi tato Global Kingdom TV e me se foi a tato pukalame ale sike e ministry o kilane te loa ke fia ka ikaia ka kilo ma vai se me foi le e foula ka ika foi va ai ma te faita e se atu ai le malu la tunu ia fa popo ye ma o nga na yo o nga le atu o fanga ina o tato wola fa le nga I lia sa I lia solulu astofi asfaleli ia na to e fa pi ia tu ai I au nanga fo ia au ona le atu o fa pela ona tato nga lu e ai ma au ona le atu le lalo le latu te tain ia al pukalame ia ona se fe soani atu I de tato mi si kelo aua e ke va ai mau lalo e lo tangata aua e te va ai fa tau va ia te oi ma e fa se nganga ma e fai mai ke le ma fai se mea o e te te va lea I le lava ni o kelo ana tu lava lo wola ia Yesu usita il me fa mai Yesu po le lo vai ma lo le lo se mea e kango a Yesu fa I loa ia te oi
pe a fai ke e ke fia pe ma e close a Yesu e foi la ngi maka u fa so te lo e le ya se le lo nga mo pepe ai la le lo ngi pu kala me nga la au ma sangi no mai e ke lo ai fai ka u mata fa le nga e ke ma ko ai e fia malangona i to e fa sofia e moli mau le tala le leio le malo le o le final io foi la le ia tatu ti lo e moni e la onga anai fai a onga fo tu spa ia no tam fa na Samoa wa mau la to fai longa le lei me o le tu spa ia fa tua i tatu fo mai e ao ai no tatu wa fai tau pe le tu spa ia e ao nga mo tatu te lo le tu spa ia au no tatu mo le upulea ia te lea le tala Yesu ai te si la fia ele o kua tu lo Samoa la tu no pele ave meia au no tatu mo le upu ia o le melanga o i kafefe o le lumo salvaras me foi le ka ko kilo mo vava ai e ta ua tele le fionga pa ia le tu o i sailo ke loanga maku ia le ngofoanga le le foi sata talo ai hana o le no foanga foi le sata talo ai il tinaya hana ina ia mai sana tama ya Samuel o i foi le no foanga le na mai Samuel ma o i foi le no foi ya Samuel i lo no langa ato i sailo ele ma o tele atu foi mai Jerusalem il siti le pe ngo foi sa pe sa avea no foanga tu tonu le nava i taimi ele atunu o Israel no foanga le me foi la le o le winga na lo nei no o le awina o le awina tu you know o ka ko o Yesu na awina mai pe ele tu si foi lo tau lo tato wa lo fa mai o le atua i le langi makako na sen mai ai ma foa i mai ai lona tari pele totas le ia le fano se tasi fa to tua ia te maua ia le ona i fa ta mo na tu no pele fe o ia ilu sailo o eto e alu i sailo o eto e tu i ma eta talo i le atua i le no foanga le na o fe o ilu sailo fe o ia ilu sailo po le alava le pronouncing fa sa mo na sailo fe o ia o e ko alu ia le no foanga le o e ko tangi i le atua i le mesia o Yesu i le no foanga le me foi le fa fetai a Yesu o ia au maia se o la tanga mo tato e a wana mai o na i tato matua tu o ma vai atu le whenga tuai se ia o mai na i o tu ia mo matua na matou whana na uai ia ho o mai le aso ngei ai o Yesu le au tu me o malava me volea ave lo wola mo Yesu ele tato pese foi lea tisi le masenka kusu ave lo leo ave o lima ave o vai ave o mata mo le ali fai ai fe au le atua ai manga o ki fi au unga i le atua sa mo au unga se au unga se tangata au au ke fai aku anga o i loinga le meo lai fio ai le atua i lunga le langi mai i se au ala pave aluai fe aku sa mo ko ke aku fo i mai mala au ma se pua ke le au ke alu ya se i le atua yo ai fala le fe mai Yesu ai fi au unga ngaka serve people ai lo ngo fo manga sa ka mala lua la sai stu ai seli ti fa li ka come me Yesu ke le sau ina ia au na mai tangata ia te au pe au mai sai stu ai na o sau e tu fa atu la sai stu mo ila to e fia ai ia le fa ngana me de sa mo na tu no pele au na ingalo ia te oil nei polo kalame matango fia na fa i yaso ia la tatu filoi foi manisi fo iole le tatu au va nei ia o kilani nei in leva tau ua faisi pisi la fa ngaluenga ma le mato au va ia ole ala o ke alo to tasi e tuai ia ai se taimi ia ko va ai la ia foi ia o to ina fo i makama ma kua kama kuai la war ka ko va
ia ua amaka o ngā maua le avangoa, ia ono le fe au foi mga ruenga ma le wala au le atu o lo wala wina ai. O Samoa le atunu pele. Ma tau te alo lo fatele ia te oi. Au foi ni a vea ni prokalame e te sa iai mai fa pea oi te kak fa pea i ka kilo oi. Prokalame ia vatu dunga o kato wala atu. E aso fua tau le sa mai si prokalame. E lo e eseli tele o mea o ngaro mai e. Le ngata o le fa tino ai sili le fa le ngā. Mera o whaka ia nau mea fa le ngā. Ma ana ia i o le launga se tasi fo i tai e kalesia e no fa whiangainga ma ana i o lana upu. E winga i tama leo Iakopo fa mai ke o Iakopo e fia fai mea fa le ngā. Oh man, that is really good encouragement. Sawa. Fea kula kamale longa usole esa. Meskafa spovi. If you ai meet tomorrow, physical needs. If mai ana kam kikile, if you find me falenganga, mai le tofi. Me fala le kako. Io ia tato fia fai mea falenganga. Kako ngau me falenganga. O le tino ni sa o Yesu. Sa ini mua o ia malana me ton malmalo. Na papa mai na ia le se vai le kakele ki ngai ngasui. Ia tato sa ili le. Me falenganga o le malo le tua. Fa fitai foi le upo le tua le fiafi fa fitai tu sia foi la ona ia Mose ia fa pena foi le falinga na ave le tua e Yesu ia Ioane ia le tanto share ile le fiafi fa fitai mona ia ona perfetta o apostolo na mua i malae para wina Yesu le fera inga tuai ia le o me o tatou taimi le o tatou fa wa wina awana ingalo ia te oe le peton ne po le to ole skepta ole fa unga fa palangi ole o skepta Juda o le to ole o le peton ne po le fo ale tatou tia o pasi mai Yesu ia te tatou awa o ia ona le authority le fa le nga a to ole ia o Yesu ai me foi le Yesu ngal po kalame le fiafi o ani me o fa tu ulu ai lau au unanga e lau wha vai ai oe le ministry o tangata wale fia ia ki oe tangata wa so ona fai oe ia wa ai wana o Yesu artari hiloa o le kele lava o lo alau dinga o meanga o le telefo inga lo vai a le tele o lo wha moi le tua ngi mea uma o le fiso soani mai fo ina lo nanga pa ia te tato ia sa moa la tunu pele ave ma oe le upo le tua le fiafi. Le to le na Yesu, le to au. E leo se toko uli foi o lea, le koko aulo. To Yesu, e foi la lea, e tanto iloa, o Yesu, o ia lea, na perfetta mai ai il fia ingi tuai. Au ia lea na fatau nuina mea uma il fia ingi fo. Ia, sa moa, toi mau fo le tatu o no le namba yaso. Ia, tatu to foi te talo, Manu ia foi fofonga malava le fiafi ia pole aso fo ia tai au tu te mafaiva manga luenga ia nga le leile tua ia soso ani me uma vai foi o mo se fa silinga malos o le vi inga foi le tu ia meolo e nga lue ai ia ave ia ilo sala pasen nauta hai tala lei o le malo le tua ai se silo mala mi soso ani ai you know ki kau le halu lunga i le tua ave i san kupe e kanga vis kupe mas kamanga mas tene sinana si usolena fa fanga i lo fia ai i lo fa mai Yesu ai lo fa lea i le si i lo fa inga ya Yesu ia le upule le tua i le tua inga yuta lea wa fio mai ya Yesu ma le to ole mo tato le fia fa mai le ma vai to o ia foi ole luai a mai ole tu la fono ia ole ale tu la fono le tua mo tato po Yesu Kristo mo tato fa mai tu sina on al fe en tu fa mai ole tu la fono na mai Mose tu sia ile pa
a o ke riso o ia o le mea moni lava lea. E foi le Samoa le atu no pele whaafitai, i lo mafuta mai le nei fiafi, la to uma lava na komeni mai, ma fisotai mai, ia whaafitai tele, vi ia le atua, a wana i ngalo, tama whanau Samoa lo whaasoa le tele o isi, o penga ta wha ilangi lungo o TV, ma YouTube, ma Facebook channel, ia mana tua lava, ia au na le tua, mana tua le ia au whenga ruenga lau whasoa, ia i lau te talo, mana tua fwoi tatua tunu Samoa, ino ia lufangia Samoa, ia o le tele o le lolo wa, ma le tele o meo lo whapena, le whiangai, ma su tatua tunu, ia tu ina atu pia Samoa te talo mo te tai, ia lao nei te taifu e kalesia, ia no Samoa i sifo, ia Samoa i sae, pe ngā fo i Marotonga, Fiji, Cook Island, Solomon Island, o Tahiti, atunu o le Pasifika, Niue, Tutuila, Manua, te talo mo i lato. I loa, ua lata le fio mai o Yesu. Pe anga o whaiaku le, mea rai tupu nei temi nei o Israel. Whai mai kilo iai. Sa o yonga ko inga kaku sawe whamea o le wati lea lalagi o Israel. Ko kilo iai. O ane ingalo ia oai. O whamanatu, a o whangu mai lama na tusi pa ia. Whanangolango i le nganga pa ia, tai tō mai tātou Yesu malawa. Ona o Yesu, tātou te talo. Lo mātou ta mai whawhetai, fo i le vi inga ia te oe ono la upu. I oe o mātou i loa, o e lama Yesu, o le fio mai sailo. E le mawae, le to'o, po le pule, ma le malosi, ma le ami o tonu o lo ia te oe pea Yesu, o oe ou le tū la fonu o le atua, o lo mātou whaatali fo i le taimi te toe fio mai ai. Whaaftai tele le atua, whaama ngalo fo i le atua i mātou uma, o lo o se ina lau upu ma tau mo whai e whaasa se Samoa mai lau upu moni. Tau mo whai e whai loa le atua mea o mātou loa i mātou suenga. E ta tia la wafionga pa ia o lo whapena o na ngangana mai ma maa nava mai i mātou le te leo taimi. Le atu ai, whamaa ngalo i mātou. Whamaa ngalo i mātou. You know, o le atu ai o le te leo taimi ua mātou so o na lafo ai a mātou tala e winga i la wafionga pa ia. Ua mātou so o na whai ai tala e winga i le nuu na e filifilia. Ua pei mātou o oe o le atua, awale pei mātou o ni au auna o le whanau o oe le atua. Mea le atamai, o mātou o atu ma le nganga ma ulalo le nei aso. Ma le nei pō ma le nei fiafi. Wha ma ngalo mai mātou. Kei temi mātou te whaasau siri ai. Ona ua yeisi o mātou tamai loa e winga i le fionga, laua fionga pai. E ngalo ai mātou, o mātou upu vale laua fionga pai. Ma mātou tau mo whai e whaasa se laua fionga pai. O le me foi le mātou talo ne tuai. Fio mai oia nganga pa ia e whaaloto tele ina i mātou. Ina ia mātou whaari pēa le mea moni wa uma na tu sia i tono lau fionga pa ia. Ina ia mātou wola, ma mātou manuia, ono lau upu moni o Yesu ke risolea. Paftai le atua ia au no lo talo mai, na i mātua, lo talo mai le atua i so se mea lava e ngalu e ai lau whana. Nei foi Global Kingdom TV lau ona ia mai, whaftai tele. Whalau tele ina pēa le atua, le au nanga ia te oi. Nisi foi uso, pēo na mātou ngalu e foi, le nei ministry, Australia lau ona foi, tunga e foma i le atua ia te tia man whare tua ia Evelyn. Whaftai tele le li ia anga le atu mo i lato. Nei ministry, Christ Kingdom, ambassadors, yo i mātou ampasa o lau mālo, mātou te le na lafi ai ono mea o mai mani tala tangata e whai mai ai mātou. E mātou te sisi pēa le fu o lai mea tono. Ono lo malo Yesu ina ia whai loa tangata uma. Ia wai ne o mātou so ona pule ma le sawa, ono la mātou wha maururunga. Ai a mātou au auna i le lofa tu noa i laro rou apa au mau ao le atua Yesu. Mātou te ngālulu e ai. Fo i le vi inga ia te oere tamai. Yesu e lo mātou li whaolo le mātou tupu le ato whiu mai.
nganga pa ia e o le mātou fisoasoani sili. Ia vi ia o le tamai whaavau lava. Amen. Ia, se fua sa mona atu no pele, su ala olu matumua nei, ia, mai le CKC au kila nei, ma le Pitato Pukalame, o le Christ Kingdom Ambassadors au kila nei. To fasifu.